Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kat bagi sngi kidang jan shaka election MDC ka Congress kelanang kiyo nakawe kapor shaka weipat naka jingwan penyeso jong inong kershan naki weipat kiseng. Hena sngi kinong yalam ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kilap liang sengobha ya kumba sans pangut kinong yalam naki weipat kiseng san hima kiba kentup kinong yalam ke VPP ke UDP bat naka NPP. Yang ini kinong yalam lap liang sengobha ke jinon lang UMLA ke seng uba Ronnie Willingdo Vice President ubaderu UMDC uba PNCM ka Deborah Marak Working President bat kiwe di. Habakran akan ngesengi uba PNCM ula ong kalong ke jing ngokmen ban pediang ngobha ya kinong yalam ke VPP na soyong kinong yalam ke TMC na nong thamai ki balawan phayeng shala ka jong kasam. Nakaliang uba PNCM ula ong kipat ba ki phai khamat shibun shaka Congress bat ki kwa ya jing kala ngidon kirang elek kai ki barim bat kidon ru kirang elek kai ki bathamai ban thap kul. Ngindre shitom ban ngidon kam ke jingkermen bangin yo ya ka jing job. Hakan ni sengila yo ru ke jingkran na kini kinong yalam ki balawan ban penyeso syaka seng. Di Menru ha kapor bakal result. Ngok reshitom ni government scam. Bala kumnu dalam yok ka single party executive committee, that is the best. Alhai gidon kisamam Pak Manuel kiwei kemanra agi new idea kumnu na bentawan perkat maino bala kumnu bakin yok agi mentoilam ikun dihajar. Yung hima kasih yung iba deha ko usab yung district council ka jong. Takadaw nga WP ngidon ka jingkerman. Anong kren shibun kejay kublay syajan mo ikan kasi. So pumat baru kata tangyong gini ya. Kibarawan banjoy mendagasi. Naga Soyong Block Congress Committee, naga Nungtumai Block Congress Committee, naga Modernization Block Congress Committee, Barkumjuru naga Jirang Congress Committee. Nyipriang subhaya pi arti ajat. Saya kaji penyesok jom pi batu Kongres pak. Kerbang yang sama alan Victor Lengdo, belai kaji keren ke basnau tenat, bah kumuway lagi pun sarong awia. Tanpa bidben mau, bau kun nongkong basyong aying, umyo ot masih basnai. Umyo sapi kabatin. Dia pi Bawan pedeso na kanong thamai ngatrai lagi miok bamru ngatrai hak musim jong yesu ba nia bam masih basnai magi kemen parat patwal pedeso dia ai sunat ba iba alesius manyangru rom bangalai kut lairang ba ban pedeso biang bat panne syirta la hapang hasitong la hapang solkar la kasakar ben yeni yai syirta katanga ka gawe ka bang sutenat Principal haka babuti tapi om kumnu ro dang lahi mei pai kongres nomor ba la persan mat satu poi senu don gibaong ani haka por sarkar kongres hajilat ya pumut purman basyong ayeuru ladi bateri kam duyong ru mentoy badi jaga ru mentoy basyong diwaidong ru mentoy balik belaru kami belai si mentata terkongria
namar ba snas non dakatam na tulong kam tu chu shin do om lei tangkai we ngasung kumen sipun banjoi yang kirang sama bagi priaso baka kongres parti namar bale nga ong kumta gidon sipun ka jingkni renti ka expectation jong gi pai pa nong song nong ya ka jingkla hagari bitala ni la de ki all players mga baroni nang iban karibol tang bagiron kam sa new players bagi ko lang hamadan polo ban tepul dan lang tagaw mo yapi a congress ka the combination of the old star and the new star ban shire kai tang kiru mai de amlong basu hamai le kai kiru rim ban kiru mai nga try is not ka district council a hajar of sanction Idon gigi idea na sana Bishong Manuel, very young, dynamic, talented, a high expectation na ipaipa. Iwan na ka background, kung no ban suto kandiat, ada dia day kayo kakot, berjuway-juway. Idon sama Jonathan Sim, isutunan idon sama Kiusha Prang, sama Beniel Mertong, isama Wansuk. Masuk men Shibon bagi don di new team, ibalong very dynamic. Ngangai skamba Keharjar Arpausan election MDC kadai ke combination jog kirurim bat kiru thamai banang penjanai lasi kabla isiudur penbahadur no dia kabaduna pendap batam penbait kenre ngai ngo lu play mong thau la ai ban lang ne baro lang bat ngai play pigi ngamla banjer teng baro angni ngam itu dangai itu tang ngamla banjer teng baro te menta ngaso kubene skade ba kapati konkresi kalau priang yenga bat iki perlok kinjonga bat nangni smat abo jerang konsumsi interest have namta kapati kongres bat indetri rekan bat ka state hi pokjo te tangkat dehi kulisbun ngamda instant parti kongres belum kilong kami belum dekatkan bagi di kepor mata ada kiru lomba nak pabun ki jaka saudong juga negeri kasih bejuni baru dekat di kepor mata bagi kau apa tahu yang gaji songo yang mulai yang kaba ulah dan dekat dapat ni ada kedai khidmat mata bagi poi haru kedai jaka isokman ban yadon berikat agni kepor mata hoat mau tak kesan konstitusi berapoi yang ini dah kemensip jom kaji sokman yang kaji wan joni bat yesno bat kesek kongres agni kepor mata bagi sisa ba bagi pet nya saudong ilap isyam barita kesek kongres kepala ban perkat banyu ijinai ya kiai kam kibangi hakati kedong ketan baragan kasih berapoi bangila banyak caprang ban perulongi kam kipun ngan kemet kemudian ba ngalasya khat kedit kesadan ni kopol ngatrai ayurai ba manuel ba la introduce kertai ti ngam sabran dulu ngaji pentre dari dekat mesir juga ji sokman sikitine ngong ba ngasungi sokman borok beriran bertabat seguras ni airu yang komitmen balangi sekman akhwat cobi kino yang lam ba khando yaitu tom nam ta ke kongres namang youtube ba po motor chan ke kongres ke trot coba pelat hari ni si por ba na bro tingin skam ba kali ka kenti ke pemeta ke bisa so bahaya ni pen so bahaya ni airu yang komitmen ke joni bagi perklan ya ke kongres hati po motor chan kat ka ke bor ke bangila dah kajing terwas pun bana kalian jopi kino yalam pini nanti yangi penyalam yangi kina ai jimut yangi kenang ba kita kikam kibangi tru balle kina melong kibasat ai bakro kibala bang kentiu yang kesengki barokoi tak lagi cing kibang dia